haikeno jeng tabuk halok festival lo phayei jeng tai khoroksa borom ganang khoroksa takhuk bai malaika tamni himale angel Jamatia bini mung bokhe halok festival ni convener tai YTA ni president phaiti jeng bini khukti ne jeng silainai borok o halok festival haikba YTA tamo o halok festival no bro bahike chong khaje omti kaisa dofa no thansa khainani bagai omti haike kaisa panda songsana nang omti raw no jeng bini khukti sinani thangnai tabuk hake puila no takhuk no ang chini khorang ni bising di lam sogo hake puila nin khukti nang sinamu chukha ni sini mung ani bumungke angel Jamatia tei YTA ni president tei kam halok festival ni convener lain jeng kepal kaham nang hai borok bai jeng tini malai mangkha hake ang puila no sinamu chukha YTA haikaba young Tripuri association opo tamo tai bofrun jimi norok songsakha jono kisabo sukrubai do saiman YTA boni full form ke young Tripuri associations obongkha kaisa samajik সংগঠন tai tiprasa dofani kaisa sikla podol hinjag sini khok borok bai inke obo thangnai bisi 2012 8 January o সংগঠন YTA songsajag bini asai masal tini ba asal na kalai dong bini asai masal o YTA ni asai mani salono o halok festival bu narg jakha YTA eba young Tripuri association obo tamhinai norok tabuk biang rogo feel khaitong eba tiprasa young haikaba youth generation no bahike tubna ni norok chai tu guitong norok ni samung rok no chono kisa saikre chungpila young Tripuri association no tegei first wa chodorni Nondoram Chowdhury Joynagar aro jaga phaso ang YTA no tegei prosar khlaika awareness camping thangka a jaga committee khajaka sodor no puila aboni yagulongke jeng khlaika obichoron mandai sodorni bisinga kobang majaga teiboni poreongke jeng haina haiyang dolai district tei north ambasani siming kanchanpur tai unokoti ni siming sabrum tei khwailong tribal izora जों बेबाग जागोन हाबखा हाबगै जों सिनि दफानि जे ककनो साखा जों तामनि बागै यंग त्रिपुरी एसोसिएशन खायना नां तै तामो आबो आसुक इम्पोर्टेन्ट जों आबानो तैगै दफानो साबनानि बागै जों खलायखा तामनि हिके जों कायसा एग्जांपल मारनाय जों नुगु मिजोराम हास्टे मिजोरामो जे यंग मिजु एसोसिएशन एबा YMA बरकनि थानि जों सोरमों मानो बरक जे फ्रम मिजु दफा चिनिस्लाइ बेलाय उल टंमानि बात चिनिस्लाइ बेलायनो तलावट नंमानि फियाबा बरक समाजनि बिसिंतिखे बरक यंग मिजु एसोसिएशन हनै बरक खलायदे हिफिमन यागुलो मिजु दफा ताबक तिप्रासा नॉर्थ ईस्टनि जतनिस्लाइ गोरों कोकते सिनाय नुकनाय अ चिनि हायं साकावसि हिनमानो आबो हाय इंगि टंखा गाबनि बागै जों यंग त्रिपुरी एसोसिएशन्स जों माखाखा जों गोबां 1949 BC जेफ्रो महाराजा बीर विक्रम किशोर मानिको बहादुर दङ बट जेफ्रो अ हाना याकारगै 1947 17 मे अ थै थाङो आफ्रन सिमिं सिनि बर रक जोंजाल नि याकनि ओंगै फायखा बैबै सातक जाखा आबनि परै सिनि दफा अरै परै नाङै फायखा आबनि बागै अबना वान सक लायगैनो तेनि दफाना साबनानि हनै सिकला बदल हनै यंग त्रिपुरी एसोसिएशन हनै जों मासंसागो तामहिनै young Tripuri association ni bakhakte tini o halok festival songsa jagai dong hake o halok festival le norok bahike chonglaikha omtei jeng kaisa panda ma songsa lainai omtei halok festival ni bisingtei kaisa tiprasa thansa khainani kaisa lama haino obo kaisa ongi dongkha enka omtei rok je wansongbung norok ni bising bahike phaika abnon kisa saikre oboke halok festival हिनके आगे नि सिमिनि दङ तामके आगे के हालक फेस्टिवल हनै रिजागिया आबो हसम बुजन हिनजाग अब महाराजा बीर विक्रम नि जरातै आबो चालुक दङ फियाबा महाराजा बीर विक्रम थैमानि यागुनि सिमिंके 12 बाय मार्च मानि
भारत बाय अन्तर्भुक्त माने यागुल ओंखायनो अ हसम बुजन हाइन हाइ कमाइन थांखा इनके आबो कमाइन थामानो तैगि जों हाइन हाइ ताइसा यंग त्रिपुरी एसोसिएशन तै एमबिबिडब्लिउएस तै टीएनएसएफ बरक हाइन हाइ वान सक लाइगै जों थांनाय बिसि 2017 नि सिमिं जों अ हालक फेस्टिवल खलाइ ताबो सेकेन्ड हालक फेस्टिवल आ हालक फेस्टिवल महाराजा जे थै थांगो बिनि परेव कमाइन तो थांखा कमाइन थांमानि यागुल जों बन तेसा गटाल खटाक इंटरनेट नि जुग आधुनिक जुग जों हाइन हाइ जों हसम बुजन तैगै जों हालक फेस्टिवल होनै मंका टालि जाखा ते ओ हसम बुजन वो सिनि बुबाग्रा रक ओ हानो नाइकल थानाय रक बरक बसर वाइसा मालायो हदा बाय हदा हामजाक लायो ते कबाक लायो ते बसकांनि हुकबार जों ताम खलायनाय होनै बसर वाइसा बर माइसा लायगै जानि जानि निनि आरो ताम जों मा खलायनाय बसकांनि बसर आबो हाय हुकबार बार लायो अबनो के ताबो ताम हिनै जेमन जों तो आगे साइमानो बेलाय नांखुं मानि कक आंगर फाइगां केनो आं नरकनि जे काइसा लेटार हायकबा नरकनि काइसा प्रिन्ट नुगै आरो आं नुखा 20 टा दफा हायकबा 20 दफा आं तो साइमान हायकबा आगे जों साइमान जे 19 टा दफा सि जों त्रिपुरी हायकबा तिप्रासा गांगा ताबो कतालखे ता काइसा दफा आरो हाबै 20 टा दफा अंखा आबो बो दफा कतालखे हाबका तै आबो बमति खे बो कतालखे हाबमा गलाइखा आबो नु किसे जनो साइखना आबो जों आइगे खे 19 दफा दं जों फियाबा ताबो खायनो हाय सरकारिनि सिक्युरिटी मानै बरक अबबाय जों 20 टा दफा आबर आ दफा अंखा दालं बरक ताबक जों हाय जेमन जमातिया कम्युनिटी रियां कम्युनिटी हालाम कम्युनिटी ठीक बहाय काइसा सम्प्रदाय कम्युनिटी माइन थांखा आबो बाय जों ताबक 20 दफा अंखा बेलाय नांखुक मानि कक हायकबा बेलाय खापां सांनानि कक ताम हले जों तिप्रासा दफा आगे जों 19 टा दफानि साइमानो किन्तु जों दिनै ताखुकनि थानि बरम गना ताखुकनि थानि जों साइमांखा जे ताइ काइसा दफा जेमन दालं दफा ब्र कतालखे सरकारनि स्वीकृति बाय रिकगनाइज बाय ब्र तिनि कतालखे दफाव हाबका ताबुक जों 19 टा दफा लिया जों तामहिने 20 टा दफा तिसि जों काइसा तिप्रासा हायकबा त्रिपुरी बसं आव हाके ताखुकनि थानि आं ताइबु कक सिना मुजुखा आबके हाय जेमन हालक फेस्टिवल नि बिसिं तिनि कि अर 20 टा दफानि लुकुरक नुद अर फाइसक बायनाय जों 20 टा दफानि जे हदानो जों इनभाइट खायखा इनके ओ जागाव इनभाइट वो जे आनि इनभाइट वो कुकी दफानो काइसा चिठी रय मानलिया आबानि बागै जों जे और 20 टा दफानो जों बरनो चिठी रखा फिया बरक तिनि बुसु जारातै बर स्टेप नाय ताहिफानो ताबक जारातै आं जे साइमानगो जे हदा फाइका गारु हदा फाइका चाखमा रियां अबाहाय तै गोबां मानो फाइ दङ ताबक इनके सिनि पान्दा चलेफोर आबो साइमाननाय आबो खरक बुसुक फाइ सक फाइनाय ताबक जरा जत सक फायाखो आबो जों लामजाक सवै दङ गांके ताम हिनाय आगे जों जखन फेसबुक राव जों गोबां मा कमेन्ट मानो लुकुरकनि तिप्रासा दफा थानसंनान फिया ताबुखे जों कक फेरगै मांखा आफ्रो जों कक फेरगै माया आव अबो काइसे प्लेटफर्म जे हालक फेस्टिवल हायकबा YTA नि बिसिंते अबो काइसे प्लेटफर्म जे जों तिप्रासा थानसावङै जों हिमि माननानि बागै हाके नोंसागले ओमति हाय पान्दारो संजावै जे 20 टा दफानो नों थान नरकनि मथानि बिसिंतै जे थानसाखाय जे काइसे वान सुमु जे सक्सेस हायनो अब गांके ओ सक्सेस नि बिसिंतै नों बस खापां सांजाक आबो जनो किसे साइदमोन अब जे थांनाय 2017 सिमिं खाइ फैमानि तिनि सुक जरा 2018 तिनि जों अरनियो जों सेमाव जों आसु कुथुम रमाया फियाबात अ 2018 वो तेकिसा जिनि सामं जायफै अ दफारक तेकिसा आगै फैयो इनके खाखलायो वाइट छबाय जों सामं खलायखांके जत दफानो बु थानसा वाइट छबाय न तयफैमिया जेमन काइसा एग्जांपल आं फुनुक मारि दंगो जों टिरिं हनै मुभमेन्ट फर कक बरक एमएटके बरक जेफ्रो खाइ फैगो बरकबो खरनै खरक थामखेनो बिसि काइब्रै काइबा माहिके खालायगै फैका खाइते फियाबा बरक रक ताबक बाहायनो टिरिं न तै ताबो कक गोबां मा सानाय दं
tiring no kebeng nai tong hai phana kebeng nai tong hum phana tabok 100 ni bisingo 90% borok la tabok tiring no busi thangkha kha khlaige halok festival bu phainai bosor teksa phaigan o chini do pharok busi mani bising tei haina hai tei bosor kaisa phaipigan abai ke जों 5-6 বছর বলে जों chini successful খাইমানাय हनै आसा खालायो o chini दफा 20 टा कमिउनिटि न थुम साख्लायनानै आफरो chini फान फाइनाय जेमन हला न मथा खालायके बुफांनि बिसिं जत नरमके हला न मथा खायखांके के फाइमिया ठीक आबो हाय chini दफा थान सांनाय आबो आं खाख्लायो आनि पइट दं tabuk naina thangang ke chung to tipra hasteni lukurok joto kwbangma dofani borok phano chung Tripuri dofa he kaba tipra sa dofa kintu baksa dofa he ke chini borok ni bising no chini tipra sa ni bising no chung khnau je ari ang kuki ang tmani Tripuri wo hapnai amtirok kogrok kebeng mungrok do phaika amtirok जों दा आमते कग्रक खनाका काबा आव आबो सय कक जों आपतिरनो नों बाहिके माने टेकेल दिनै इन कक थाइबाय जों अब हाय गोबां प्रब्लेम फेस जोंखा जेफ्रो जों चिनि एवारनेस स थाङो जों सारा चिनि त्रिपुरा हास्टेयाव जों गोरों जागा थाङै अ ककनो साइथानि चिनथानि गोबां मा केबिं मुं फायसबाय बा प्रश्न क्वेश्चन फायसबाय आजराव बाक्सा जों फार्स्ट जों कान्चनपुर थांफोरो चिनि रियां रक बरखे जोंला बुरु सुले दं इनके नों बुरु न आइफानो चिनि कमन आइडेन्टिटी आबोले चिनि तंना नांनाय मासा मानि इनके आपरन यो सालाइते जेरै कान्चनपुर फार्स्ट चिनि ब्रु सोसाइटी रक जों मालायफोरो आफर बरनि सिनाय नुगनाय बायबो जों कक हामके मासा यांके थर्ड क्लासनि जे बर रक बायसि कक मासालाय मानिबा जोंले बुरुसि जोंले टी प्राया बा टी त्रिपुरिया आ कग्रक कप केबिं मुं फायसबाय फियाबा बरकनो कक मासागो एवारनेस नि बिसिंतै महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर 1931 बाय 1943 वो हानो रिजार्व खाइकलां प्रसि त्रिपुरी रकनि बागै पंचम त्रिपुरी रकनि बागै 2060 वर्ग माइल हा हनै रक बो आफ्रोनो जों त्रिपुरी हनै सिनिरय क्लांखा एके आबरनो तै गोबांमा जातियावनो सालायो जों त्रिपुरिया आंखे जमातिया आंखे कलय अबाहाय चिनि कमिउनिटि टाइटेल दं किन्तु चिनि कायसा कमन आइडेन्टिटी नांबले जेमन एग्जाम्पल मणिपुर तनाय मणिपुरी नागालेण्ड तनाय नागा मिजोराम तनाय मिजोराम हुमानि के हा हुमानि बरन ककबाय इनके अबाहाय क्लायगै पान्जाब तनाय पान्जाबी गुजरात तनाय गुजराती जतनो हा बाय सिनि जागो बरनि जे सिनिमुं फियाबा सिनि हावंके ट्राइबेल उपजाति जनजाति पाहारिया अबतो सिनि आइडेन्टिटी इया अबतो सिनि सिनिमुं इया अबनि बागै जों अबरावनो तैगै सिनि दफारावनि थानि बुजक थानि गोबां मा जों लेंफ्रा लायो हायफानो ताबक 2018 जरा तैसिन तिप्रा सारक मैक्सिमाम न ताबक तिप्रा सा हनैले गसेगै दं आबनो ना आं बेलाय दं थौ दिनै अ हालक फेस्टिभेल जों अ ककनो सानाय जों जतनो तिप्रा सा सादि दिनैनि सिमिं जे सियारक दिनै तिप्रा सा हनै साकसाकनो त्रिपुरी हनै परिचय ख्लायदि तिप्रा सा सिनि ककबाय अफिशियली ककबाय त्रिपुरी abon belai nangkung mani kokhnaka takukni thani tamhale jeng au jeng hasteo tongma ba Tripura wo jeng bosobas khai tongmani haikaba oro tongi tongmani ba au chini sinimung obono Tripuri jeng hoito kolayong thon Jamatia thon dalong thon haikaba kukiong thon garong thon haipano chini sinimung kaisa nongna nango aboke jeng Tripuri haikaba tiprasa au haikena jeng taibo nangkung mani kokro khnalainai oro phainai kabangma dofani lukurok bai kabangma okra chakrai bai broni dofa haikaba juda dofani lukurok bai broni tongmung chamung rokno jeng chini khorangni bisingtei jeng khnalainai norok naitongdi chini khorang cameraman Omid Demarma bai ang sit koloi chini khorang